turaterura ku byanditswe ku Rwanda n'ibyo ariko by'umwihariko mu nkuru y'ikinyamakuru de Tanzania Times igira iti kijondaniye igira iti u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongeye guhurira mu biganiro by'amahoro i Washington. Muri Bloomberg ho batiki Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bemeranyije gucubya umwuka mubi nyuma y'ibiganiro bongeye guhuriramo i Washington. Mu biro ntaramakuru Reuters ho batu Rwanda na Kongo bemeranije gutera intambwe iganisha ku kugabanya umwuka mubi mu nama yabereye i Washington. Muri Kigali Today naho batu Rwanda na Kongo biyemeje gutera intambwe nshya mu masezerano ya Washington. Mu kinyamakuru ya Libre Afrique ho bati imvururu mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, Washington rizeza ko u Rwanda na Kongo bakomeje intambwe igana ku mahoro. Muri RFI batiki Exavera bati ibyutswa ry'inzira y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa, mbese mu by'ukuri ibihugu byombi byiyemeje iki? N'ibindi binyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru binyuranye birimo Jeune Afrique, The New Times, La Une, Le Canapé na Tarifa Rwanda byagarutse kuri iyi nkuru maze byandika ko ku matariki ya 17 na 18 muri uku kwezi kwa gatatu aribwo intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zongeye guhurira Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeranya ku ngamba zifatika zigamije gukomeza ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington. Igitangazamakuru RFI cyanditse ko muri ibyo biganiro u Rwanda rwe ruhagarariwe n'umujyanama mukuru wungirije wa Perezida Paul Kagame mu bya gisirikare n'umutekano Brigadier General Jean Paul Nyirubutama wari kumwe na Brigadier General Regis Gatarayiha ukuriye ubutasi bwa gisirikare ndetse n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro Jean Daniel. Ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyo biganiro byarimo Patrick Luabeya intumwa yihariye ya Perezida Felix Tshisekedi bari kumwe n'abandi barimo Sumbu Sita Mambu akaba intumwa yo mu rwego rwo hejuru ya Perezida Tshisekedi ushinzwe gukurikirana inzira y'amahoro ya Rwanda ndetse na General Sasa Nzita ukuriye ubutasi bwa gisirikare. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuhuza w'impande zombi ibiganiro byayobowe n'umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Peter Lode akaba yungirije umuyobozi ushinzwe ibijyanye na Afurika. Itangazo rihuriweho n'ibihugu byombi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuhuza rivuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bemeranyije ku ruhererekane rw'ingamba zihuriweho zigamije kugabanya umwuka mubi no guteza imbere intambwe igaragara ku butaka. Izi ngamba zirimo kwiyemeza gufata ibyemezo byihariye byo kubungabunga ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu byombi, gukura ingabo mu bice byagenwe ku butaka bwa Kongo Kinshasa no koroshya ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, kongera imbaraga mu buryo bufite igihe ntarengwa ku ruhande rwa leta ya Kongo mu kurandura umutwe wa FDLR ndetse no kurinda abasivile bose. Muri ibyo biganiro hakaba haremejwe ko hazakorwa isuzuma rya mbere kwishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro mbere y'itariki ya 15 z'ukwezi gutaha kwa kane. Exavera nubwo byemeranijwe bityo ariko Jean Daniel igitangazamakuru igihe cyanditse ko Thibault Nadji wabaye umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ubufatanye na Afurika yatangaje ko ashidikanya ku bushake bw'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bwo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR. Thibault Nadji yagaragaje ko kugira ngo amakimbirane yo muri Kongo Kinshasa ahagarare burundu Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba kubanza kwambura FDLR intwaro kubera ko uyu mutwe ubangamiye umutekano w'u Rwanda ariko nta cyizere ngo afite ko Kongo izabikora. Exavera mu butumwa yanyujije kuri X Nadji yagize ati Jean Daniel ati ni byiza kongera gushyira hanze irindi tangazo ry'amahoro rihuriweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kongo n'u Rwanda ku ngamba zo gushakira umuti amakimbirane yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko byose bizaturuka kuri iyo Kongo igomba kubanza gusenya umutwe wa FDLR uteje ikibazo ku mutekano w'u Rwanda. Ndashidikanya cyane ko babishobora cyangwa ko banabishaka. U Rwanda narwo ntirwahwemye kugaragaza ko ruzakuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi mu gihe FDLR izaba yasenywe burundu kuko rudashobora kwemera ko uyu mutwe ugaruka guhungabanya umutekano w'abaturage barwo. Hagati aho ariko ubushakashatsi bwagaragaje ko uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR ufite abantu bagera ku 500,000 ushobora gukuramo abarwanyi. Ubu bushakashatsi bwakozwe n'umuhanga mu by'akarere k'ibiyaga bigari Dr. Alex Mvukantunge wagaragaje ko FDLR hitakiri itsinda ry'abantu bakeya basigaye kubasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 ko ahubwo ngo yahindutse ihuriro rigari ry'imikorere n'imibereho bya gisirikare. Ashingiye ku mateka, ibarura ry'abaturage n'indi mibare igenderwaho, Dr. Mvuka avuga ko gusobanukirwa neza FDLR bisaba kurenga imibare isanzwe ivuga ku
barwanyi bayo, ahubwo hakarebwa uburyo uyu mutwe wafashe igihe kirekire cyo kwinjira mu burasirazuba bwa Kongo. ubushakashatsi bwe busubira inyuma Jean Daniel bugahera nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ubwo basirikare bagera ku bihumbi 35 bahoze mu ngabo z'u Rwanda n'interahamwe ziri hagati y'ibihumbi 80 n'ibihumbi 100 bahungiraga muri Kongo. Ikintu gikomeye yagarutseho ni uko aba bantu ngo batigeze bamburwa intwaro, bituma bongera kwisuganya maze bagenda bashinga imizi mu bice bitandukanye bya Kongo. Mvuka kandi yashyize ahagaragara igice cy'ubu bushakashatsi ku biganiro byabereye ku mbuga nkoranyambaga aho yasubizaga bamwe mu banyamakuru bo muri Kongo bashyigikiye leta ndetse na minisitiri w'itangazamakuru Patrick Muyaya akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo. Nk'uko uyu Dr Mvuka abivuga, abakomotse kuri FDLR bakwirakwijwe mu duce twa Kivu ya ruguru n'iyepfo no mu bindi bice bya Kongo, bakaba batuye ahantu nka Katale, Kibumba, Mugunga, Kalehe, Nyantende na Kamanyola. Uku gukwirakwira kwabo mu gihe cyashize kwatumye bashobora kwivanga cyane mu baturage bahatuye no gukorana n'indi mitwe yitwaje intwaro, bituma babona uburyo bukomeye bwo gukuramo abarwanyi bashya. Ubushakashatsi bwa Dr Alexis Mvukantunge bukagaragaza ko FDLR ritakiri umutwe woroheje w'abarwanyi gusa, ahubwo ko wahindutse ihuriro rikorana n'indi mitwe. Avuga kandi ko hari ubufatanye hagati ya FDLR n'ingabo za Congo FARDC ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ifatanya nazo ya VDP izwi cyane nka Wazalendo. Ibyavuye mu bushakashatsi byerekana ko hari abantu bashinzwe guhuza abayobozi ba FDLR n'ab'ingabo za Kongo, kandi uyu mutwe ngo wagiye uhabwa ibikoresho n'amahugurwa hagamijwe kubafasha kurwanya AFC 23. Mvuka avuga kandi ko hari ibimenyetso by'ubufatanye burushaho kwiyongera hagati ya FDLR n'inzego za leta y'u Burundi n'abandi bafatanyabikorwa babo, bigatuma ibikorwa by'uyu mutwe w'iterabwoba birushaho gusakara mu karere. Agaragaza kandi ko iri huriro rigizwe na leta ya Kongo, Burundi, Wazalendo na FDLR rifite ububasha bukomeye ku baturage. Atanga urugero rw'umuhanda uhuza Uvira na Baraka ufite ibirometero 80, ariko ngo ukaba urimo bariyeri 17. Ubushakashatsi bwa Dr Mvuka bunenga cyane imvugo y'abatavuga rumwe n'u Rwanda ndetse n'abarwanya umutwe wa M23 ivuga ko FDLR itakiri ikibazo cy'umutekano, wakavuga ko iyi myumvire igarukira ku kureba uduce tumwe tw'akarere twafashwe na M23, ariko FDLR ikaba yaramaze gukwirakwira mu bice byinshi bya Kongo. Reka duhindure ingingo Jean Daniel, ariko dukomereze n'ubundi muri uwo mujyo w'iby'umutekano. Mu gitangazamakuru igihe bati Minisitiri Nduhungirehe yahamije ko u Rwanda ruzakura ingabo zarwo muri Mozambique, ibikorwa byazo nibidahabwa agaciro. Ni muri yanditsweho n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo RFI, Africa News, Deutsche Welle, Afrique.com, BBC News Africa n'ibindi umuntu atarondora ngo abimareyo. Bikaba byaranditse ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yeruye akavuga ko u Rwanda ruzakura abashinzwe umutekano barwo muri Mozambique mu gihe ibikorwa byabo bitahabwa agaciro bikwiye. Ubu butumwa yabutanze mu mpera z'icyumweru gishize mu gihe ibinyamakuru mpuzamahanga byari bikomeje kwandika ko mu kwezi kwa 5 uyu mwaka umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ngo uzahagarika inkunga yo gushyigikira ibikorwa by'ingabo na polisi b'u Rwanda bari muri Cabo Delgado. Abasirikare n'abapolisi b'u Rwanda bagiye muri Cabo Delgado mu kwezi kwa 7 2021 hashingiwe ku busabe bwa leta ya Mozambique yifuje ko u Rwanda rwayifasha kurwanya ibikorwa by'iterabwoba byari byarahungabanyije bikomeye iyo ntara kuva muri 2017. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makuru yagaragaje ko izo nzego z'umutekano z'u Rwanda zagaraye umutekano muri Cabo Delgado, abaturage bari barahunze basubira mu ngo zabo, ubucuruzi burasubukurwa, sosiyete zashoye imari mu mushinga wo gutunganya gaze zibona umutekano zirongera zirakora. Yolande Makuru yagaragaje ko amafaranga u Rwanda rwashyize mu bikorwa by'inzego zarwo muri Cabo Delgado akubye inshuro byibura 10 miliyoni 20 z'amayero umuryango w'ubumwe bw'Uburayi watanze kugira ngo ashyigikire ibi bikorwa, asaba ko ubwo bwitange buhabwa agaciro. Minisitiri Nduhungirehe nawe yatangaje ko u Rwanda rudashobora kwemera ko ingabo zarwo zinengwa cyangwa ngo zifatirwe ibihano na bimwe mu bihugu byungukira mu bikorwa byazo muri Cabo Delgado, kandi rwarashoye miliyoni z'amadolari muri ibyo bikorwa rukanahatakariza bamwe mu basirikare barwo. Ati u Rwanda ruzakura ingabo zarwo muri Mozambique mu gihe hataboneka amafaranga ahagije yo kwifashisha mu bikorwa byarwo byo kurwanya iterabwoba muri Cabo Delgado. Minisitiri Nduhungirehe kandi yashimangiye ko u Rwanda rugomba gushyigikirwa rukabona amafaranga azafasha
ruzafasha ingabo zarwo kubungabunga umutekano muri Mozambique mu buryo burambye. Ati rwose twiteguye kuva muri Mozambique mu gihe umurimo wacu n'ibyo twagezeho bitashimwe. Tukibasomera ku bijyanye n'uwo musanzu w'inzego z'umutekano z'u Rwanda mu mahanga, reka twerekeze amaso mu nkuru ivuga ko Jamaica yo yanyuzwe n'umusanzu w'ingabo z'u Rwanda zayitabaye. Mu Museke akadomo rwa bati ingabo z'u Rwanda ziravugwa imyato muri Jamaica. Naho muri Kigali Today bati Jamaica yakozwe ku mutima n'ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda. Ibi binyamakuru n'ibitangazamakuru tumaze kuvuga Xavera bikaba byaranditse ko ingabo za Jamaica zashimye iz'u Rwanda zibikuye ku mutima kubwo gutabara iki gihugu cyo mu birwa bya Caraïbe nyuma yo kwibasirwa bikomeye n'inkubi y'umuyaga yahawe izina rya Melissa mu kwezi kwa 10 umwaka ushize ikica abantu 45, ababarirwa muri 15 bakaburirwa irengero. Muri rusange iyo nkubi ngo yangije ibintu bifite agaciro ka miliyari 8 na miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika, bingana na hafi 41% by'umusaruro mbumbe w'icyo gihugu. Umuryango w'abibumbye ukavuga ko ibigo by'amashuri 450 n'inzu z'abaturage zirenga ibihumbi 120 byangiritse, kandi ko mu baturage ibihumbi birenga 620 bagizweho ingaruka n'iki kiza, 950 batari bafite aho kuba kubera ko inzu zabo zangiritse burundu. Tariki 14 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka rero nibwo u Rwanda rwohereje muri icyo gihugu cya Jamaica abasirikari 100 bazobereye mu bijyanye n'ubwubatsi kugira ngo bajye gufasha mu kubaka inzu zasenywe n'iyo nkubi ya Melissa. Kuwa mbere w'iki cyumweru igisirikare cya Jamaica cyasangije abakoresha imbuga nkoranyambaga amwe mu mafoto yaranze ibikorwa by'abasirikare b'u Rwanda kugeza batashye, kibamenyesha ko kitazibagirwa ubufasha bahaye abaturage bo mu gace ka St James n'ahandi. Cyagize kiti ntituzibagirwa umurimo mwakoze n'ubwitange mwagize mu bihe bya kimwe mu biza bikomeye byabaye mu mateka ya vuba y'igihugu cyacu. Iki gisirikare cya Jamaica cyagaragaje kandi ko kubana n'abaturage ba Jamaica muri ibi bihe no kubafasha byabasigiye ikimenyetso gikomeye, kuko aba basirikare b'u Rwanda ngo babahinduriye ubuzima, babagarurira icyizere cy'ubuzima. Kiti kutuba hafi n'umusanzu mwatanze byasize ikimenyetso kidasibangana mu baturage ba Jamaica. Mwabafashije guhindura ubuzima, mugarura icyizere binyuze muri buri gisenge mwubatse na buri muryango wagezweho n'ibikorwa byanyu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubucuruzi mpuzamahanga wa Jamaica, Senateri Kamina Johnson Smith, nawe mu butumwa yanyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa X yagize ati turashimira nyakubahwa Paul Kagame n'umutwe w'ingabo z'u Rwanda zizobereye mu by'ubwubatsi kubw'ubufatanye n'ubwitange batugaragarije mu gutabara byihuse abaturage bacu bagizweho ingaruka n'inkubi ya Melissa. Mwazaniye ihumure n'icyizere imiryango y'abanyajamaica bahungabanijwe na Melissa. Ubuntu n'ubwitange byanyu ntituzigera tubyibagirwa. Iyi nkuru igana ku musozi ikavuga ko abasirikare b'u Rwanda bazobereye mu bijyanye n'ubwubatsi bamaze amezi 2 muri Jamaica bayobowe na Colonel Moses Kayigamba. Ibikorwa bakoze babifatanije n'ingabo z'icyo gihugu cya Jamaica birimo gusana inzu z'abaturage, amashuri n'ibindi bikorwa remezo byasenywe n'iyo nkubi ya Melissa. Abasirikare b'u Rwanda batashye ku itariki 16 z'uku kwezi kwa gatatu, maze i Kigali bakirwa n'umugaba w'inkeragutabara Major General Alex Kagame wabashimiye akazi keza bakoze muri Jamaica no kuba barahesheje u Rwanda ishema. Xavera iyo ngingo tuyihindure mu gitangazamakuru Africa News, batu Rwanda rurishyuza Ubwongereza amapaundi bwarusigayemo nyuma y'uko amasezerano kubimukira atubahirijwe. Muri bati Ubwongereza n'u Rwanda baraburana imbere y'ubutabera mpuzamahanga ku bijyanye n'amasezerano kubimukira atarubahirijwe. Muri Kigali Today ho batu Rwanda rwasabiye Ubwongereza kuryozwa kwirengagiza amasezerano bwasinye. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru Jean Daniel byandika ko u Rwanda ari rwo rwareze Ubwongereza mu rukiko mpuzamahanga rw'ubukemurampaka rukorera Irahe mu Buholande, ruvuga ko Ubwongereza burugomba miliyoni zirenga 100 z'amapaundi bwarusigayemo bijyanye n'amasezerano ibihugu byombi byagiranye mu kwezi kwa 4 muri 2022 yo kohereza mu Rwanda bimukira n'abasaba ubuhunzi binjira mu Bwongereza mu buryo bunyuranije n'amategeko. Muri ayo masezerano Ubwongereza bwayahagaritse bumaze guha u Rwanda miliyoni hafi 290 z'amapaundi n'amafaranga akoreshwa mu Bwongereza, ariko mu kwezi kwa 4 umwaka ushize bwari bwemeye ko buzatanga andi mapaundi miliyoni 50 ndetse n'andi mapaundi miliyoni 50 mu kwezi kwa 4 muri uyu mwaka wa 2026. Ibi rero nibyo bitubahirijwe. Xavera ntabwo byubahirijwe. Muri Nyakanga muri 2024 Jean Daniel nibwo Ubwongereza bwahagaritse ayo masezerano rutabimenyesheje u Rwanda, bunavuga yuko nta yandi mafaranga bwagombaga kongera gutanga. Kuba u Rwanda rutaramenyeshejwe iryo hagarikwa ry'amasezerano ni naho rwashingiye ikirego cyarwo. Ubwo rwagaragazaga ishingiro ry'ikirego cyarwo ku wa gatatu w'iki cyumweru, u Rwanda rwavuze ko ihagarikwa ry'aya masezerano rwarimenyeye mu itangazamakuru aho kuba mu nzira za diplomasi. Minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Dr Ugirashebuje Emmanuel uhagarariye inyungu z'u Rwanda muri uru rubanza
yasabiye ubwongereza kuryozwa kwirengagiza nkana amasezerano bwasinye, naho ubwongereza bwo butiki Jean Daniel mu kwiregura bwasabye urukiko gutesha agaciro ikirego cy'u Rwanda kuko ngo mu mwaka wa 2024 ibihugu byombi byari byarumvikanye ko amafaranga yari asigaye nk'uko byari biri mu masezerano rureka kuyakurikirana. Ibintu ariko u Rwanda rwatewe utwatsi kubera ko rwagaragaje ko hari ibikorwa byinshi rwari rwaramaze gukora. ubu rero hategerejwe umwanzuro w'urukiko. Hanze y'u Rwanda duhere kuri iyi tariki ya 21 Werurwe, aho ari umunsi mpuzamahanga w'ubusizi washyizweho n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO. Hari mu nteko rusange ya 30 yari yateraniye i Paris mu Bufaransa mu kwezi k'Ukwakira ndetse n'Ugushyingo 1999. Intego y'uyu munsi nk'uko tubikesha Wikipedia, urwo ni urubuga rw'ishakiro, niyo gushishikariza abatuye isi gusoma, kwandika, gutangaza no kwigisha ubusizi ku buryo ibisigo biba imbarutso ikomeye yo guteza imbere umuco w'amahoro, kwirinda urugomo, gushyira imbere ubworoherane no kwihanganirana n'ibiganiro. Kuri tariki ya 21 Werurwe ni n'umunsi mpuzamahanga wo kurwanya, kurandura no guca burundu ivangura rishingiye ku bwoko. Uyu munsi wizihizwa buri mwaka hagamijwe kwibuka umunsi nk'uyu mu mwaka w'1960 ubwo polisi yo mu mujyi wa Sharpeville muri Afurika y'Epfo yarasaga mu bantu bigaragambyaga mu ituze basaba ivanwaho ry'amategeko yabangamiraga ingendo yari yarashyizweho n'ubutegetsi bw'ivanguramoko bwa apartheid. Icyo gihe hapfuye abantu 69 Xavier. Mu gutangaza uyu munsi mpuzamahanga mu 1966 inteko rusange ya Loni yasabye za guverinoma kongera imbaraga mu kurandura burundu amoko yose y'ivangura rishingiye ku bwoko. Dukomereze muri raporo mpuzamahanga ku byishimo ku isi ya 2026 yatangajwe ejo bundi ku wa kane, aho yerekana ibihugu bya nyuma mu kugira abaturage batishimye cyane ndetse n'ibiza imbere y'ibindi kubera ko abaturage babyo bibera mu munyenga w'ibyishimo. Ni inkuru yanditsweho n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru bitandukanye, byanditse ko ari raporo ngarukamwaka yasohowe n'ikigo cy'ubushakashatsi ku mibereho myiza cya kaminuza ya Oxford yo mu Bwongereza gifatanyije n'ikigo cy'ubushakashatsi cya Gallup cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'umuryango w'abibumbye. Urutonde rw'ibihugu rwakozwe hashingiwe ku bisubizo byatanzwe n'abantu bagera ku bihumbi 100 bo mu bihugu n'uturere 140 babajijwe gusuzuma aho ko babona ubuzima bwabo. Nka Africa News yagize iti Afghanistan, Sierra Leone na Malawi biri mu bihugu bifite abaturage batishimye namba. Iki gitangazamakuru Africa News cyarongeye kiti raporo mpuzamahanga ku byishimo ku isi, Malawi na Sierra Leone byaje mu bihugu byo hasi cyane ku rutonde. Muri City News Montreal bati nk'uko byagenze mu myaka yashize, ibihugu biri mu duce twugarijwe cyane n'intambara cyangwa se biri hafi y'aho zibera bikomeje kuza mu myanya yo hasi ku rutonde, aho Afghanistan yo muri Aziya yongeye gushyirwa ku mwanya w'igihugu gifite abaturage batishimye kurusha abandi, igakurikirwa na Sierra Leone na Malawi byo muri Afurika. Ikinyamakuru The Times of India cyo kiti muri raporo ya 2026 ku byishimo ku isi, Finland na Afghanistan byagumanye imyanya yabyo kimwe ku isonga y'abishimye kurusha abandi ku isi, ikindi kikagira abaturage bamaze igihe batazi uko ibyishimo bisa. Ni ku mwaka wa 9 wikurikiranya igihugu cya Finland kiza imbere y'ibindi bihugu byo ku isi bifite abaturage bahorana akanyamuneza. Muri iyi raporo ya 2026 yasohowe habura umunsi umwe ngo habe umunsi mpuzamahanga w'ibyishimo uba tariki 20 Werurwe, n'ibindi bihugu byo mu majyaruguru y'Uburayi nka Iceland, Denmark, Sweden na Norvege nabyo biza mu bihugu 10 bya mbere ku isi byishimye. Ibyo 10 ni Finland, Iceland, Denmark, Costa Rica, Sweden, Norvege, Ubuholandi, Israel, Luxembourg n'Ubusuwisi. Ibihugu 10 bya nyuma bifite abaturage b'abarakare ku isonga hari Afghanistan, ikurikiwe na Sierra Leone, hagakurikiraho Liban, hagakurikiraho Malawi, Zimbabwe, Botswana, Repubulika Demokarasi ya Congo, Yemen, Komore ndetse na Lesotho. Aha mu batishimye namba higanjemo ibihugu byo kuri uyu mugabane wa Afurika, ariko muri rusange ku bihugu 30 bya nyuma mu kugira abaturage batishimye, ibihugu 21 nibyo muri Afurika naho ibindi 9 nibyo muri Aziya. Iyi raporo ngarukamwaka ikaba ibaye iya kabiri yikurikiranya nta
gihugu na kimwe mu bikoresha ururimi rw'icyongereza kije mu bya mbere 10 binezerewe, nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziza ku mwanya wa 23, Canada ku wa 25, naho Ubwongereza bukaza ku wa 29. Ibyo nibyo biza mu myanya ya hafi Xavier. Abashakashatsi bakavuga iki Jean Daniel? Bakavuga ko imwe mu mpamvu z'ingenzi zituma ibyishimo bigenda biyoyoka hirya no hino ku isi ari ugukoresha cyane imbuga nkoranyambaga, nk'aho impuzandengo ari amasaha 2 n'igice ku munsi. Yego baba. Aba bashakashatsi bagakomeza kandi bavuga ko abakobwa n'abangavu aribo bibasirwa cyane. Nk'abafite imyaka 15 bakoresha imbuga nkoranyambaga amasaha 5 cyangwa se arenga ku munsi. Batangaza rero ko banyurwa n'ubuzima bwabo ku kigero kiri hasi rwose. Iyi nkuru yanzura yibutsa ko iyi raporo isohowe mu gihe hari ibihugu byinshi byatangiye gushyiraho amategeko akumira abakiri bato kugera ku mbuga nkoranyambaga no kuzikoresha. Ariko ibyo tubireke, ariko tugiye mu yindi raporo ivuga ko agace ka Saheli gafatwa nk'izingiro rikomeye ku isi ry'iterabwoba. African News dukesha iyi nkuru yanditse ko raporo mpuzamahanga nshya ku bijyanye n'iterabwoba yatangajwe ejo bundi ku wa 4 igaragaza ko aka gace konyine gafite hafi 1/2 cy'abantu bapfuye bazize ibikorwa by'iterabwoba mu mwaka ushize ku isi. Ni ku nshuro ya 3 yikurikiranye. Mu mibare abantu hafi 5600 biciwe mu bitero by'iterabwoba byakozwe ku isi mu mwaka ushize. Byinshi muri ibyo bitero Jean Daniel byabereye muri ako karondorondo ka Saheli kava ku nyanja ngari ya Atlantique kakagera ku nyanja nto itukura, bihitana abagera ku 2800. Guhera muri 2007 umubare w'abahiciwe wikubye inshuro 10. Ni ibintu byafashwe nk'ibidasanzwe kubera ko iterabwoba ryari rikunze kuvugwa cyane mu burasirazuba bwo hagati no mu majyaruguru ya Afurika. Ubu rero byinshi mu bihugu byo muri Sahel ntibikigoheka kubera imitwe y'iterabwoba ihajagata. Niger na Nigeria byagaragaye nk'izamuka rikomeye ry'ibitero, mu gihe Burkina Faso ikiri imbere mu bihugu byibasiwe cyane, nubwo mu minsi mike ishize umubare w'abapfa wagabanutse. Iyi Burkina Faso yamaze imyaka 2 yose iri imbere, ariko mu mwaka ushize iyo ntebe yayisimbuweho na Pakistan, nk'uko bikubiye muri iyo raporo igira iti impfu zituruka ku bitero by'iterabwoba muri Pakistan ubu zigeze ku gipimo cyo hejuru kurusha ahandi hose ku isi kuva muri 2013, aho mu mwaka ushize wa 2025 igihugu cyabaruwemo abantu 1139 baguye mu bitero 1045 by'iterabwoba. Iyi raporo yakozwe n'ikigo mpuzamahanga cy'abashakashatsi bajya inama mu bukungu n'amahoro ku isi. Iki kigo kikaba kimaze imyaka 13 gitondekanya ibihugu 163 hakurikijwe ingaruka z'iterabwoba zisuzumirwa ku bipimo birimo umubare w'ibitero, abapfuye, abakomeretse ndetse n'abafashwe bugwate. Reka tujye muri Congo Brazzaville. Denis Sassou Nguesso usanzwe ku butegetsi muri icyo gihugu yongeye gutorerwa gukomeza kukiyobora mu matora yabaye ku cyumweru gishize, aho yarahatanye n'abandi bakandida 6. Nk'uko byanditswe na RFI, Le Monde, Jeune Afrique, African News, Le Journal du Cameroun, Deutsche Welle, BBC n'ibindi bitandukanye. Xavera uyu Sassou Nguesso yatsindiye manda ya 5 yikurikiranya mu cyiciro cya mbere cy'amatora, aho yagize amajwi arenga 98% nk'uko komisiyo y'amatora yabitangaje ku wa 2 w'iki cyumweru. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabinyujije kuri X yamushimiye iyo ntsinzi, anamwifuriza ishya n'ihirwe mu nshingano yongeye guhabwa n'abaturage ba Congo Brazzaville. Perezida Paul Kagame yongeyeho ko u Rwanda rwishimira umubano n'imikoranire myiza ikomeje hagati y'ibihugu byombi. Ati u Rwanda rwishimiye cyane ireme ry'umubano mwiza dufitanye ndetse no gukomeza ubufatanye bwa hafi bigamije gushyira mu bikorwa ibyihutirwa dusangiye no guteza imbere imibereho myiza n'iterambere by'abaturage bacu. Umusaza Nguesso w'imyaka 82 y'amavuko amaze imyaka 40 ku butegetsi, yagezeho mu 1979, ariko mu 1992 yaje gutsindwa mu matora ya mbere y'amashyaka menshi. Ubutegetsi bwafashwe na Pascal Isuba abumaraho manda imwe y'imyaka 5 kubera ko mu 1997 Denis Sassou Nguesso yabwisubije anyuze mu ntambara yafashwe nka kudeta. Ahandi hateganyijwe amatora y'umukuru w'igihugu ni muri Djibouti, aho azaba mu kwezi gutaha kwa 4. Ismail Omar Guelleh usanzwe ku butegetsi azaba ahanganye n'umukandida umwe rukumbi nawe ngo udakanganye cyane muri politiki, nk'uko byanditswe na African News hamwe na Jeune Afrique. Ismail Omar Guelleh w'imyaka 78 y'amavuko ari ku butegetsi guhera mu 1999. Kuri iyi nshuro arahatanira manda ya 6 yo gukomeza kuyobora icyo gihugu cyo mu ihembe rya Afurika. Jean Daniel azaba ahanganye nande? Azaba ahanganye na Mohamed Farah
Bara Samatar wo mu ishyaka ryahoze ku butegetsi ariko rikaba nta myanya rifite mu nteko ishinga amategeko. Mu kwezi kwa 11 umwaka ushize nibwo abadepite bavuguruye itegeko nshinga rya Djibouti bavanamo ingingo yagenaga imyaka ntarengwa ku bashaka kwiyamamariza umwanya wa perezida wa repubulika. Icyo gihe ubundi yari imyaka 75 y'amavuko. Byafashwe nko guha amahirwe umusaza Gere w'imyaka 78 y'amavuko kugira ngo akomeze kuyobora icyo gihugu abereye perezida wacyo wa kabiri kuva cyabona ubwigenge mu 1977 kipakuruye abakoloni b'abafaransa. Perezida wacyo wa mbere ni Hassan Guled Aptido wategetse imyaka irenga 21 Xavier. Ibyo turabiretse. Umunyapolitiki Bobi Wine utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni asigaye yibera mu buhungiro hanze y'igihugu cye. Kwa gatandatu ushize yitangarije ubwo ko yaciye muri humye inzego z'umutekano zamuhigishaga uruhindu nyuma gato y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye hagati mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Jean Daniel. Iyi nkuru yasamiwe hejuru n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru birimo Jeune Afrique, This African, RFI, Daily Monitor, TV5 Monde, Apa News na Africa News, aho byanditse ko nubwo yongeye kugaragara nyuma y'igihe kirekire Bobi Wine atigeze avuga igihugu aherereyemo n'uburyo yakigezemo, gusa yashimiye buri wese wamufashije gukiza amagara ye. Bimwe byanditse ko umunyapolitiki Bobi Wine yahunze nyuma yo kuvuga ko amatora yabayemo uburiganya maze intsinzi yigahabwa Museveni umaze imyaka 40 ku butegetsi akaba yaragize amajwi 71.6%. Ibindi byanditse ko Bobi Wine washakishwaga cyane n'ingabo z'igihugu ziyobowe na General Muhoozi Kainerugaba akaba umuhungu wa perezida Museveni yerekeje mu buhungiro nyuma yo kumara amezi 2 yihishe, mbese ntawe uzi irengero rye. Ubundi Bobi Wine amazina ye nyakuri na yahe Jean Daniel? Ni Robert Kyagulanyi Sentamu. Yego, yijeje abakunzi be ko mu minsi iri imbere azatahuka isi yose ibireba agakomeza inshingano ze zo kwimakaza ubwisanzure na demokarasi. Yagize ati iki mu magambo ye? Ati twizeye kubona hari ibihano bifatirwa Museveni n'abamushyigikiye. Dushaka ko ibihugu bimuri inyuma bibihagarika kandi bishobotse bikanahagarika isano hagati yabyo nawe. Yakomeje agira ati mu by'ukuri nta cyaha na kimwe nakoze. Guhatanira gutegeka Uganda ntabwo ari icyaha. Uwo ni Robert Kyagulanyi Sentamu aka Bobi Wine. Mu Birigiho ubutabera bwanzuye kujyana mu rukiko idosiye y'uwitwa Etienne Davignon ushinzwe kugira uruhare mu yicwa rya Patrice Emery Lumumba wari minisitiri w'intebe muri Kongo Kinshasa yari kimara kwigobotora ubukoloni bw'Ababirigi. Uru rubanza rukaba ruteganyijwe kuzatangirana n'ukwezi kwa mbere ku mwaka utaha Xavier. Ubwo iki cyemezo cyatangazwaga kwa kabiri iki cyumweru cyahise gisamirwa hejuru n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru byo hirya no hino ku isi. Ibyo twavugamo nka Actualité CD, Jeune Afrique, Le Soir, Radio Okapi, Le Potentiel, Le Monde, La Libre Belgique, RFI, BBC Afrique ndetse n'ibindi. Byanditse ko ubwo Lumumba yicwaga mu kwezi kwa mbere mu 1961 Etienne Davignon yari umudiplomate wimenyereza umwuga. Ubu rero afite imyaka 93 y'amavuko akaba ari nawe wenyine ukiriho, mbese ugihumeka umwuka w'abazima mu Babirigi bashyizwe mu majwi ko bazi iby'iyicwa rya Lumumba. N'ubu rero nyuma y'imyaka 65 yishwe, abo mu muryango we bavuga ko bakeneye kuri nyako kubirebana n'uburyo yishwemo ndetse n'impamvu zatumye yicwa. Umukambwe Davignon niwe wenyine ugiye kuziregura ku byo akekwaho byo kugira uruhare mu byaha by'intambara no kuba yari mu bafashe ibyemezo byagejeje ku yicwa rya minisitiri w'intebe wa mbere wa Kongo Kinshasa. Ikirego cyo gukurikirana mu butabera Etienne Davignon cyatanzwe muri 2011 n'abana ba Lumumba. Icyo gihe hari hashize imyaka 50 Lumumba yishwe, hanaregwaga kandi n'abandi Babirigi barimo 6 bari bakiriho ariko nyuma nabo baje gupfa. Abo bose bari mu byiciro by'abadiplomate, abapolisi n'abasirikare, bakavugaho ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi bari bafite aho bahuriye n'inkungu Ububirigi bwateraga inyeshyamba zashakaga ko intara ya Katanga yigenga, ari naho Lumumba yajyanywe kwicirwa urw'agashinyaguro. Iyi nkuru igasoza ivuga ko icyemezo cyo kujyana idosiye ya Davignon mu rukiko gishobora kujuririrwa. Ahandi havuga iby'urubanza Jean Daniel ni mu Bufaransa hatangiye ubujurire bwa Nicolas Sarkozy wabaye perezida w'iki gihugu hagati ya 2007 na 2012. Ni urubanza rwiswe urw'amafaranga y'amanyaribiya yaba yarahawe n'ubutegetsi bw'uwategekaga icyo gihugu cya Libya Colonel Muammar Gaddafi kugira ngo hayifashishe mu matora y'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa yo muri 2007.
ibinyamakuru byiganjemo ibyo mu bufaransa nka Le Monde, Le Point, West France na Paris Match byanditse ko ku wa gatatu w'iki cyumweru Sarkozy yongeye guhakana ibyo aregwa, abwira abacamanza bo mu rukiko rw'ubujurire rw'i Paris ko nta kintu na kimwe kibi yigeze akora ku buryo yagihanirwa. Mu rukiko rw'ibanze Sarkozy w'imyaka 71 y'amavuko yari yakatiwe gufungwa imyaka 5 muri gereza nyuma yo kumuhamya icyaha cyo kwifatanya n'agatsiko k'abagizi ba nabi. Yanaciwe amande y'ibihumbi 100 by'amayero. Mu mpeshyi y'umwaka ushize Sarkozy yanafunzwe iminsi 20 muri gereza ya Santé iherereye mu murwa mukuru Paris. Urubanza rwe mu bujurire rwatangiye kuwa mbere w'iki cyumweru rukazakomeza kuburanishwa kugeza mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Umwanzuro ukazamenyekana mu mpeshyi y'uyu mwaka. Nicolas Sarkozy haraburanishirizwa hamwe n'abandi bantu 9 bari inkoramutima ze, nk'uwitwa Brice Hortefeux wari minisitiri muri guverinoma ye, akaba yarakatuwe mu rw'ibanze gufungwa imyaka 2 n'amande y'ibihumbi 50 by'amayero. Undi ni uwitwa Alexandre Jury, umufaransa ukomoka muri Algeria. We yakatiwe gufungwa imyaka 6 ndetse mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize ahita yinjizwa muri gereza. Hari kandi na Claude Guéant w'inshuti magara ya Sarkozy, ariko we ntiyagaragaye mu rukiko kubera uburwayi. Iyi nkuru yanzura yibutse iki? Yibutsa ko Nicolas Sarkozy asanzwe yarahawe ibihano mu yandi madosiye 2 y'imanza. Imwe yiswe Bismuth ijyanye na ruswa, naho indi yiswe Big Mario irebana n'amafaranga atazi y'inkomoko yakoreshejwe mu kwiyamamaza. Reka dusoze ikiganiro cya none turasoreza kuri iyi nkuru yabaye akamenamutwe ijyanye n'icyo igitangazamakuru France 24 kise akavuyo mu mupira w'amaguru muri Afurika kajyanye na kani aricyo gikombe cya Afurika cy'ibihugu. Aksavera kani ivugwa ni ya 2025 iherutse gukinirwa muri Maroc kuva tariki 21 mu kwezi kwa 12 umwaka ushize kugeza tariki 18 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2026. France 24 yabyise akavuyo nyuma yaho mu ijoro ryo kuwa kabiri w'iki cyumweru akanama k'ubujure ka CAF gafashe umwanzuro wo gutera mpaga Senegal y'ibitego 3-0 kakanayambura igikombe kigahabwa Maroc yatsinzwe 1-0 ku mukino wa nyuma wayihuje n'iyo Senegal. Uyu mukino waranzwe n'akaduruvayo katurutse kuri penalty yahawe Maroc, ariko abakinnyi ba Senegal ntibayishimira ndetse bamwe muri bo bava mu kibuga. Byasabye imishyikirano mu gihe cy'iminota 15 yose, abakinnyi bemera kugaruka mu kibuga, penalty iraterwa, Maroc irayihusha. Umukino waje kurangira ku ntsinzi ya Senegal igitego 1-0 bwa Maroc. Ikipe ya Senegal yambikwa imidari ya zahabu ndetse inahabwa n'igikombe bose babireba. Maroc ntiyanyuzwe n'uburyo uwo mukino wa nyuma wagenze Jean Daniel, maze itanga ikirego muri CAF hari nacyo kivuyemo guhabwa igikombe. Iki cyemezo cyatunguye abatari bake, kinavugwaho byinshi. Mbere na mbere Senegal yahise icyamaganira kure, itangaza ko izitabaza urukiko nkemurampaka rwa siporo ruzwi nka TASI rukaba ruherereye i Lausanne mu Busuwisi. Hagati aho yanasabye ko hakorwa iperereza mpuzamahanga ryigenga ku byo yise ruswa, ikeka ko yaba yaragize uruhare mu kunyagwa igikombe yatsindiye bose babireba. Ksavera, guverinoma ya Senegal ikizeza ko izarwana umuhenerezo ku ikamba ryayo ikoresheje inzira zose zishoboka, zaba izo ku bibuga, iza siporo, iz'amategeko n'iza politiki. Ngaho da ni mu gihe nanone ariko perezida wa CAF umunyafurika y'Epfo Dr Patrice Motsepe ahagaze ku cyemezo cyafashwe, akavuga ko cyakurikije amategeko y'umupira w'amaguru muri Afurika. Perezida w'iyo mpuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF ariwe Motsepe ati komisiyo ishinzwe imyitwarire ya CAF yafashe icyemezo. Komisiyo y'ubujurire ya CAF ifata umwanzuro udasanzwe wo kwambura igikombe Senegal. Bambwiye ko Senegal izajurira, kandi ibi ni ingenzi cyane. Buri gihugu cyose muri Afurika kigira uburenganzira bwo kugaragaza ibirego n'inyungu zacyo, si gusa ku rwego rwo hejuru muri Afurika muri CAF, ahubwo n'imbere y'urwego rwo hejuru ari rwo rukiko rwa TASI. Twiteguye kuzubahiriza uko bikwiye icyemezo kizafatirwa ku rwego rwo hejuru. Ikintu cy'ingenzi ni uko nta gihugu na kimwe cya Afurika kizahabwa amahirwe menshi, inyungu nyinshi cyangwa uburenganzira buruta ibindi ku mugabane wose. Iyi nkuru yanzura yibaza itesi y'umutingito udasanzwe muri ruhago nyafurika ni icyasha gikomeye ku mupira w'amaguru wo kuri uyu mugabane cyangwa ngayo nguko umunyarwanda ati nta katarebwa mureke naka tugatega amaso.